महामार्ग रुंदीकरणात अडथळे आशिल्ल्या बेकायदेशीर बांदकामां पाडपाचो निर्देश उच्च न्यायालयान दिला. ताका लागून हेर भागांतली अशी बांदकामां मोडून आमी लोकांक रस्त्यार हाडचे ना म्हण पंचायत मंत्री माविन गुदिनो उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. As a Panchayat Minister, one thing is very clear. High Court has given a certain order. We are going to abide by the High Court order. Paramount importance is structures along the highway impacting the road widening. That High Court has had to act immediately. Which orders have been given, which already authorities are acting. Other houses, there is nothing which says that they have to be cleared or demolished or any such thing. All that it says, it has to be taken to its logical conclusion. So government is seized of the matter. It will see that hardships are not caused to our local Goans especially who have their houses, and if steps are to be taken to bring in a law or a legislation, we will bring that. So what are you talking about, highway or the houses at the highway or houses overall? See, there is no question of houses. Commercial structures especially which are impacting the road widening, which are impacting people's convenience when they travel on the road. High Court has very clearly said there is a special paragraph. No. खंय आसा ते रोड सायड आहा ते कोर्टान काड म्हणून सांगला न्हू. सो ते अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शन गेला. घरां जी आसा ती कोर्टान कितें सांगला की टेक द डिसिजन एज पर पंचायती राज एक्ट और अदर एक्ट्स and take it to its logical conclusion. So we will take it to its logical conclusion by protecting genuine local people who have got their houses for so many years. तुम्ही जाणा आसतले पंचायत एरियान कितलेशे विलेजींनी हाऊस नंबर सोडून तेंकडे कांय ना. इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन आणि नंबर आसून कोण ना. प्लस पंचायत एरियाज वी हॅड गिवन देम AHN numbers, enabling house numbers, enabling to legalize. गोंयकार पयले इवन इन खेड्यांनी केन्ना हें घेताले परमिशन घेताले खंय घेतलेले आसा. हांव कितलेशे दाखयता. डज इट मीन दॅट आज कोण हांव तुजेर कोंत्र जालो आनी हांव कंप्लेन तुजेर फायल करता. रिकॉर्डार येतले ते इलिगल म्हूण. लिगल म्हूण कांय आसपा ना. सो आमी डेमोलिश करपाचें. सो वी आर वर्किंग आफ्टर टेकिंग एवरीथींग इन टू कन्सिडरेशन. दॅट्स वाय इट वॉज अ हाय लेवल मीटिंग चेअर्ड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. वी आर टेकिंग ऑल इनपुट्स फ्रॉम ऑल line departments, from all authorities, collectors, panchayats, municipalities, town planning, सगळे. आणि ते हे करून पावो ते लेजिस्लेशन आमी हाडटा. सर डेमोलिशनाचो रायट आसतलो तुमचे कडेन एज पर पंचायती जे एक्ट आसा तो? डेमोलिशन रायट सदांच आसता. दॅट डज नॉट मीन दॅट वी शूड गो ऑन डेमोलिशन स्प्री आनी लोकां रस्त्यार हाडपाचें. अंडरस्टूड न्ही? वी वील टेक दोज पर्टिक्युलर एप्रोप्रिएट स्टेप्स विच आर नेसेसरी टू प्रोटेक्ट आवर लोकल.